UMA kanot silong ba debat nongrum walai ujol sundan tan siau menteri ketenat boarding gejala ba met ba lengdo da kejing tho halo kejing lip light kha kari sipang berhateng hakatan jayau hagini gisngi kebala wanra ya kejing ya ginong syong sinong haba kren sikilat petai kebor mentaka sengi ka khatwai trik no pra ajabsan uba aldebat laong ba wasnu kia juro ya kani kejing pelip light ke baman kepor ulaong ba ketenat MICL kedai banwat igbre gwa kit kli ya kane ba don kajing le authority dai ban sim kam kat kum ba dai ban long om ban le ka yak jindon kam upai ba la ban kedau ba menteri barim ketenat boarding mensua iti mendal ulaong bahkan om don syu kajing penlip light ha kajela handai hadin bala bujri menteri temai kajing lip light kerajia yang kaka akan di ketanjaya bat hagwe jaka jong kajela kumuway na prengki responsible representative para jupor kum local MLA jong 17 North Long constituency ngaku apa penpau yang ni ka issue ka pertaining issue ka ba hadu menta kum kejala ina haman mat kapta ma bede ba problem jong ka power disruption bale ini ijing pen dik pentur yakim lang kasalang lemba kajing lip light kari hateng borosisi sipang men ru untuk ke kadau ke exact reason ngane thu ipi mata singa yo ne karen but honorable Prime Minister Bamen Ba Lindo lemba ka phone but kum jok layo ban pha lemba ka email ya ka presentation ke jonga ya ka bangin scam in kentu ya ka department lemba kita ki responsible person, be it the officers, be it the engineers. Ngaku apan kali ini problem ibarat kena basic necessity jong way jong kaway nong syong sinong. Gitu nah, baliu namar balik yak tun deb hok ban si hok ika khai sana. Namar kadau ngabu gajing kali balik bagani ka power disruption lagadai tang po konstitusi jonga negadai sikui wi ki konstitusi negadai se boro ko wi jonga lagadai tang konstitusi jonga haban bu ko jingli why who's responsible for this whoever responsible they are supposed to be fixed responsible amar kada wa ketu bana kerpa lembai honorable Prime Minister Soba Shimkhya ya ka issue but address immediately namar game kwa bani ibu nak syong sinong ken suffer ken mat ya kejinge ngam ko akan kento dengan apat simru ini ka kabu maybe don ki concerned person ki berana sugi hak department maybe can perform kat kum ka responsibility kapala pensyat lagi ne yo kimon makin try ka kam ne maybe yo kim learn kata capacity prove yourself Hashim ini ka lan ne report ban kitu saisian ya honorable Prime Minister Mansuha Hashim Khia kindly take it on serious concern about this pertinent issues facing by general public not only in my constituency maybe the state as a whole. Tiny contain, I kublai shibon.